kuhle nje kushaya umoya ke akhokonzo akho lutho nje uthulekile ke hayi singene ngaphakathi livula igate elincane hayi siye kubaba sosicelela noma ngiye kubaba ngiyosicelela kodwa inhloso yami akukona ukucela kakhulu ufisa ukulangazelela ukubona yena ngeke ngiphile iminyaka emithathu nginesibonakaliso somuntu oyedwa ekhuluma nami izinto zenzeke nginesibonakaliso somuntu oyedwa esho into iqede futhi yenzeke kuzofanele ngimbone bebethi ukhona usenanda kuzofanele ngiye ngiyombona ukuze ngiphumule mina ngoba ngisenkingeni la hayi nangempela uNkulunkulu emuhle ngokujova uyakwazi ukwenza izinto zakhe kwaba kuhle ngempela ngoba wasiphumela uNkulunkulu othobekile uNkulunkulu onomoya wokuphila uNkulunkulu onothando beqiniso uNkulunkulu ongakhethi bala lamuntu uNkulunkulu ongabheki ngubo ongabheki ubude ongabheki ibukhulu uNkulunkulu wamukela nentothovu yani into engelutho ngafika kuyena mina ngangithi ngiyamuntu omkhulu shembe indoda mhlawumbe ende mhlawumbe lesihahamba lesesisu mhlawumbe nelunda mhlawumbe ezofika emethi yakhuluma naye ingichizele imbuke phana phezulu kodwa ngafike ngamukela ngendlela eyisimanga kwaba ngathi kade wangibona yena ngasikade abona mina ngisathuka ukubona lomuntu engibone ebonakalisweni engamazi futhi ngiyisayoni mina yena eNazaretha ibe kade bekwenze njani bese ngifika ngiyithula ngisithula ngiyibeka indaba yami ke ngiyibeka indaba yami ngathola isibusiso angizange kube kuningi kwathiwa nje inkosi ibusisa awu akuzosho lutho ayikho into engitholayo ngithandazelo ngithintwa awu kwaba kanjalo thebe siphuma lapho ke kwaba kuhle kwaphuma nethebe ngenhlanhla besafika kujajula kwaphuma nethebe sadla inyama kwakuhle kwamnandi kodwa umoya engafike ngawuzwa lapha namanje ngisaphinda balaleli noma babukeli angikaze nguzwe umoya onje umoya wokuphila ngingasasho ukuthi mhlawumbe like ulalela umoya njenge-sea breeze like ukuthi qhamuka ubanda kodwa umoya engawuzwa kumina ngawuzwa umoya wokuphila ngazizwa ukuthi le ndawo engikuyona ingcwele ayifani indawo yangama kuzona noma engangayasona ihluke kakhulu ongangokuba seqediwe konke ngangingasathanda ukuphinda ngibuyele emuva ngekhaya amadoda engangihamba nawo akubona lokuthi awusathandi yini ukuhamba ngathi ukube kuyangihamba yabe ngihlala izinsuku ezintathu la ngingaphindeli emuva ngendlela engizwa ngayo umoya wami leyandawo yila ngabona khona ukuthi uThixo lo ekade ngibhekene naye uNkulunkulu uqobo unyazi lezulu angingabazi angiyandisi le ndaba angenzeli udumo angikhathalele ukuthenjwa futhi akunandaba namuntu kodwa nje iqiniso ilona lokusikhulula ingobani na abantu bebukhulu kangaka bambona uShembe ukuthi uba inhliziyo zabantu zilikhulu kodwa bebiza uNkulunkulu bemkhuleka bemthanda lithi iBhayibheli ungamthanda kanjani uNkulunkulu uhluleka kodwa uthanda umfowenu oseduze kwakho noma ukuhluleka ukuthanda umzalwane wakho ungamthanda kanjani yabona lento kanje uma unyazi bethi abantu lunguThixo lunguNkulunkulu bantu bonke bamemeza bathi ingcwele uThixo lo uNkulunkulu ake kulandelele manje ukuthi uNkulunkulu ngobani yindaba bathi uNkulunkulu uShembe ngoba ukwazi ukuhambela ngisho umuntu ongalona iNazaretha afika umphilise uNkulunkulu lo ngemsebenzi yakhe kodwa uShembe yena kasho ukuthi mina nguNkulunkulu ithini sithi uNkulunkulu ngenxa yemsebenzi ayenzayo eyisimangaliso emhlabeni engeyenziwe umuntu uShembe akamthandazeli umuntu kodwa mina ngibona usukuma ishosha eTafelkop mengaphosisi baba mongikhumbuza ngithi uMashi bekuvala umhlangano kwaMashi mhla ka-27 yes eTafelkop lapha eMangangeni ofudu ngangikhona
ngangikhona enzeka phambi kwami lento ngayibuza ukuthi thina abathandaza ngoba nginaso siphiwo sokuthandaza simkhulekele umuntu simthindela ngezandla senze izinto eziningi usilwe nedimoni kodwa uShembe uphiliswa ukuba kunye naye la ekhona uphile wasuka umuntu wahamba ngezinyawo iwheelchair yamlandela ngemuva igama lakhe kwadona Thulani Mengiza ungakhona ngizamuthingo mina ngazi uThingo noNyazi bese usudlula lonyaka ka 2018 luphinde futhi phela kanjalo ngoba phela into eyenzeka mihla iminyaka yonke indaba yohambo lolu oliya etabeni ngoba abantu bakaNkuluNkulu etabeni engcwele eKenani iphinde ingihluphe le ezibonakaliso iphinde ingihluphe le lokungibula kwaShembe ezibula ngicishe mhlawumbe esontweni mhlawumbe uShembe ufika kabili noma kathathu hayi futhi ukuthi afike nje abe uShembe athule afika ukukhuluma izinto eziyimangaliso ngizibone futhi ekhambeni kwesikhathi yize ngaba nanenkinga yokungalali isikhathi eside ngingalali ngenxa yokuthonga ungesabibikho ngikhuluma noShembe kuze unyazi lwezulu lolu eliphiwa ngabantu leli elingafunwa ngabantu kodwa uNkulunkulu emuhle kwangikhumbula ukuthi ngimbone uShembe ukuthi cha singakwenza konke bafethu sibene emabandleni sibene enkonzweni kodwa yena ungithixo kodwa angisho ngenkani ngoba uShembe usebenza ngendlela uyayikhethela abantu bakhe azozambula kubona shuthi uShembe mina ngasho ukuthi wabona inhliziyo yami mefika mina wabona inhliziyo yami ukuthi ithambile angikho kukhuni ekuthini ngingaphilisa uNkulunkulu esefika kimina kodwa ngibe ngithi mina ngilikhola futhi nami ngiyamthandaza uThixo so ke uma sengithola ithuba uNkulunkulu sefanele manje ngekuyena ubuso nobuso kwaphinda futhi kwa 2020 ngicabanga ukuthi kuwona ke lonyaka 2020 wona futhi uJanuary ngakhuphuka futhi shuthi ukuhamba sengilihambe iminyaka emithathu ngakhuphuka ngiyakhona futhi kodwa eKenani kodwa la yaqala khona ke 2020 umhla ka 25 December la ngaqala khona ukubona unyazi baba lwezulu sengilibona manje ngamehlo ibonakaliso ayisekho manje sengiyakena manje ngiyombona ubuso nobuso igama lithi ke uNkulunkulu akabona uNkulunkulu akulula ukuthi ungambona uNkulunkulu usezulwini kuningi esikutshela ngoThixo isikhulena sazi kanjalo kodwa uShembe ufike kumina wathi uma ufuna ukubona uNkulunkulu woza ngomhla ka 25 December uzofika umbone uThixo kodwa ngiveke ngabona unyazi hleli esihlalweni umhla ka 25 December kuwona unyaka wesiphuma kuwona ngabe lokho kusho umfundisi akukho eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu uyabonakala ngamehlo nami ngikhule ngazi kanjalo ukuthi uNkulunkulu akabonwa ngamehlo ngiyacela ke ukuthi balaleli abafu umsakazi lapha estudio sonyazi besingene futhi eBhayibhelini encwadini kaNomeri abanye bathi ngemibhalo 14:14 ifundeka kanje bayokutshela abakhile kulelizwe njengoba umfundisi engwalelizwe ihlelizwe sebezwile ukuba wena Jehova uphakathi kwalaba bantu ababona wena Jehova ubuso ngobuso awusabona umfundisi wabona uNkulunkulu aweke ngidedele ithuba uqhubeke nomfundisi uma sengifika ke ebuhleni babaNazaretha ngifike ebuhleni ke manje babaNazaretha ngihamba ngedwa noma ngihamba ke nabafethu ke abayinhlansuthi ke bengiphelezela bengicathulisa phela ngoba angazi lutho ngendaba kaShembe ngane bengifika khona fanele ngenzeni kube njani hayi ke ngiphumele la ekhaya ke ngadela oJerry ke labo namasalad angithi meku 25 December kuyaphepha wethu zonke impitsholo lezi ba celebrate abantu bathi ba celebrate uChristmas Day baphambanise futhi nakhona bathi usuku lokuzalwa kukaJesu mfundisi uthi ukukhuluma ngokuthi bayaphambanisa abantu
uma bethi usuku lokuzalwa kukaJesu. Ngempela abantwana benkosi ake siyilungisele le thinto umfundisi ngiyaqosa umfundisi. Amen. Anoyibheka abantu balaleli nani estudio nibatshela abantu ngokuzalwa kukaJesu ukuthi uJesu wazalwa nini. Lolu suku okuthiwa umhla kaDisemba 25 December. Akulona usuku lokuzalwa kwenkosi uJesu. Usuku lokuboshwa kweziboshwa ezaziboshiwe kwaJuda kuthiwa zaziboshwe iminyaka ake sifunde eBhayibhelini. Yebo. Incwadi kaJeremiya. Incwadi kaJeremiya 30 Jeremiya incwadi ake siyibheke balaleli bohlelo ukuthi kuthiwani mangabe kukhulunywa ngendaba kaDisemba 25. Ngiyathanda ukuthi ngasali le ndaba ngoba umhlaba ukuze siubuyise wonke ubuyele kuNkulunkulu kufanele abantu sibatshele ukuthi uDisemba 25 ulotshwe ukuthini ngawo kwakwenzakalani ngoDisemba uthathwa 25 umfundisi kwakuzalwa uJesu Kristu ngoba samaKristu sikucelebrate lokuthi usuku lolo ekufanele sithi sibungaza ukuzalwa kukaKristu. Uthi umfundisi wayeka wadela amasaladi wadela zonke okuhle ngafaka ingubo kaNkulunkulu ngahamba ngifuna nomusa ngoba inhlupho indaba kaShembe ngifuna ngathi cha baningi uChristmas ngibandla ake ngihambe kuloChristmas ngiye ngihleli ngibona ukuthi uyeka amasaladi ngeke amasaladi ngibona ukuthi angeke ngihlangane naloNkulunkulu engilonjengiswa yena ebusuku kuthiwa ukhona emhlabeni uThixo. Incwadi ke nansi ke balaleli bohlelo nabaphathiswa bonke bezwi likaNkulunkulu. Incwadi kaJeremiya 52 verse 31 ifundeka kanje. Kwathi ngomnyaka wama-37 wokuthunjwa kaJehonakhimu inkosi yakwaJuda. Umuntu ke bayethunjwa usuke eboshiwe noma ngesingisi bayathi abasentshonalanga ukidnapiwe eboshiwe ethathiwe wayoboshwa welikude izwe. For instance noma isibonelo kwakuthunjwa amadoda lapha kulelizwe lakithi obaba uMandela obaba Tasisiwo Gavin Mbeki obaba Thabo Mbeki obaba uJacob Zuma nobaba uChrizana beboshwe lapha eRobben Island. Umuntu ke mayethunjiwe suke ngazalwa uJesu suke beboshiwe ngenxa yokulelizwe lakubo. Iyaqhubeka ke lencwadi kaJeremiya 52 amashumi ayisihlanu nambili evesini lika 31 ithi mayiqhubeka lapha ya evesini lika 32 lika 31 lika 31 ithi ngenyanga yeshumi nambili ngosuku lwamashumi 25 lenyanga 25 December uElvamadiki inkosi yaseBhabhilona ngomnyaka oqala ukubusa kwakhe waphakamisa ikhanda likaJehonakhimu inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni. Shuthi wayekade eboshiwe lo muntu etilongweni kuthiwa kwakhuluma kahle ke kuye wabeka isihlalo sakhe ngasenhla kwezihlalo zamakhosi ayinawo eBhabhilona guqula izingubo zakhe zasetilongweni ekhishwa ingubo zokuthi kade eboshiwe etilongweni esegqokiswa phela ngoba umuntu mayekade eboshiwe uyethi mayefika emakhaya akhishwe ingubo zasejele akuthina nje singama-Afrika noma singamazulu uyagezwa umuntu ngaphambi kokuthi angeniswe egcekeni ngoba usuke kade sesinyameni eboshiwe endaweni naloko laba kuthiwa babekade beboshiwe ngoDisemba iminyaka ewu-37 behlezi ejele kuthiwe ngonyaka kaDisemba 25 kuthiwa ke le ndoda uJehonakhimu yayisikhishwa etilongweni ngomhla kaDisemba 25 kuthiwa kwasedliwa kahle-ke uma uqhubeka nayo le ncwadi badliwa kahle ubungaza uthokoza phela ukuphuma kwakho noma kwakhe ejele kwaba yindili nje elelikhulu ngendlela eyisimanga. Yaqala lapho-ke kwaselebrethwa-ke leyo date leyo ukuthi ingena kanjani ku-25 December